Long live Diplomata. Gonganagar RD block ne andar chiyo 8 number Gonganagar Gonda Sora ADC constituency ni misini kiha Chakma para BC aro BC ni aini khapani ta khub khurau bangma party yo brau tanglaye BJP IPT tanglaye bosi thambosi broi brau tanglaiha arim phono moha lama moha khacha khana ke ungyang mon karonbo bubagra baire ye bubagra ni thamchani khorongno khnaye tiniyo tipramo thawa brau phaye bana rom phaya brau phaye bana rom phaine rau jamawo 14 family 14 poribar brau tiniyo tipramo thani phaye flag ni tolawo brau rom phaya brau phaine nimsiyo 14 family butar khebo 43 butar 43 butar ake boro leadership ke tuitheye brau no kaham hamya saye tuibiye phainai Gonganagar RD block under MC ni Chakma BC ni Tawachini monitoring committee ni chairman Bromnam Dilajoy Tripura ke tre abone logewo chini Gonganagar subjournal ni chairman Bromnam Dalong Singriyang ake Sukuram Tripura ake bodikeno bangma ni leadership ni tuithemo bai tiniyo tipramo thawa bra phaye join khepaiha aboni khoye ang eje 8 number Gonganagar Gonda Sorani tipramo thani candidate niye angpono phayme phaini kebrano khabe kubai ke chung lamsawo khabe kubai kebrano khakchmaya phaisawe tinin jiyo tipramo tha nibrau samutanai tinin jiyo chu thansani khorongno yachaklaye chung thansani Tripura sa thansang amani bandao chung khorong yachaklaine Nke Painai family ni muno angsisa ullekh khennainai Chenpai Chetonjoy Tripura Jagadish Tripura Rupojoy Tripura Nke Bodon Chandra Tripura Antasa Tripura Chonodon Tripura Rikuram Tripura, Jonathan Tripura, Sonojoy Tripura, Onijoy Tripura, Ponti Tripura, Boronjoy Tripura, Bimanjoy Tripura. Bobra Dinio, Ashi family brow, the Pramotava Paye, Jenny Paya, Almaya Chambano Kubai, Lasawa. I did our Sisa slogan Lena. Diplomata long live, Diplomata long live, Diplomata long live, Maharaj long live, Maharaj long live, Maharaj kuplai unto, Maharaj kuplai unto, Maharaj kuplai unto, Diplomata kuplai unto, Diplomata. Diplomata. Haksa, tahu tunjangan beralih.